Aing ge suksema aturang titiang majeng ring para ugrawakil antuk galas sane sampun kapaican marep sikian titiang. Nanging sadurung titiang lanturang mapawungu, atur samatra lugareang titiang pacang aturang puja pangastungkara pangancali umat. Om Swastiastu. Majang ring dana manggala prawartaka pesantokan, sane kusumayang titiang, para anggana yaksa panureksa pesantokan sane mustikayang titiang, para pemilat pesantokan sane subagya, saha para uleman utawi para atiti sareng sami sane wangyang titiang. Ide dane sareng sami para yawana lan para sisya sane tresna sihin titiang, rumasa gargita kalih manubagya pisan manah titiang sakadi mangkin saantukan agung yukti paswecan ide sangyang widiwasa mawastu wenten kasubagyaan sakadi mangkin prasida titiang masadu ajeng iriki. Ngiring ide dane sareng sami sajaroning acara pidarta rahinane mangkin. Ide dane para yawana lan para sisya sareng sami mungguhin pidarta sane kaaturang titiang renggalahe mangkin wantah memurde kasutindihan para yawana pinaka jalaran ngelimbak ngajegang basa Bali. Sakewenten duaning titiang tambat kalintang tan pandah titiang sekadi kunang-kunang anarong sasih doh para jaga prasida nangingin pikayunan ide dane sinareng sami. Manawita ide dane sampun tatas uning ring kawentenan jagat Bali sekadi mangkin rikanjakan jagate sampun ngeranjing masa kali yuga akeh paridapdap perindikan sane embas saha sinerengan sane embas ring masa globalisasi sane ngawetuang kawardian teknologi. Kawardian teknologi akeh wiyakti makteab wenten sane mepuaran becik utawi sane mepuara kaon. Akeh sarana sane embas ring masa globalisasi sane prasida pinaka piranti sajaroning kahuripan manusane mangkin minekadi HP, televisi, komputer, internet, miwah sane lianan. Punika sami ngawantu para janane ritat kala maurukang raga utawi makarya. Nanging sekadi atur titiang iwau punika prasida sampun pastika maduwe puaran sane becik utawi sane kaon. Ngiring iraga sareng sami sane patut nyeliksik sumangdanya merasidayang mikolihan asil sane becik lan mawiguna. Kawardian iptek taler sering tur ceceh ngawe manusa kesah saking desa utawi kampung. Raris jenek ring negeri mawastu paripolah ipun keni iusan negeri utawi iusan kota. Yening sampun asapunika, kahuripan ipun taler megantos. Sampun pasti kebenjang pakur, jadme Bali meduwe oke utawi anak alit. Nenten malih ngeraos ngangge basa Bali, riantukan sampun kemat ngangge basa Bali ring pergaulan napi malih mangkin wenten akeh semetone nguningayang basa Bali ten presida anggen ngerereh karya lan basa Bali sampun ketinggalan zaman. Ipun sampun mawinang alit-alite lali saking basa ibu jadme Baline inggih punika wantah basa Bali. Pinaka guru rupake, nenten ngurukang okanyane nganggen basa Bali, raris benjangan pet prade ipun kayun budal ke kampung pastike pacang sengke. Riantukan peka ini yang keluarga makasami ring kampung ngangge basa Bali punika taler ritat kala ngerereh keweruhan pendidikan. Sampun sepatutnyane iraga mereraosan ngangge basa Bali. Pinaka usaha nyujur pendidikan lan budaya berkarakter bangsa utawi nilai-nilai keajegan Bali. Punika taler ngeraos napi malih pacang nyarengin para yawana ring masyarakat. Seketruna ngingkinang budaya, minekadi pesantian, miwah sane lianan, sirah meweh pacang nganutin. Ide dane sareng sami sane aturang titiang arep iwau pinaka imbe sane panggihin titiang ring kahuripan sekadi mangkin, yening sampun sekadi asapunika, sire sane patut pelihang. Patut elingang. Budaya Bali sane sampun kapiara oleh krama Bali, prasida ngawetuang taksu mawastu tamiune ring dure negara, dure jagat Bali, sane kadudut kayun ipun jagi ngantenang kebudayaan Baline.
Punika nenten dados pisahang ring basa Bali miwah agama Hindune sane sampun kaloktah ring dure negara sane sampun patut iraga sutindihang lan rajegang. Ide dane parawana lan sise sami inggihan asa punika ngiring ngawit mangkin sutindihin basa Bali druwen iraga sareng sami punika sane pinake akeh budaya Baline. Krana yening sampun seneng tur sutindih ring basa Bali prasida raris anggen dasar utawi jalaran nis capang wewangunan budaya sane kaayomin agama Hindu tur prasida ngawehin karakter wangsane. Lamakang keajekan jagat Baline sida kapanggih. Nenten wantah wacana-wacana ajak Bali kemanten nanging nenten wenten hasil nyane sekadi anake maosang anget-angetan lain siap pamuputne sing ada apa deh ngawit mangkin ngiring maut saha asapunapi ja antuk mangde mebasa Bali dados wadarma krama Bali riantukan iraga dados krama Bali mangde uning mebasa Bali sampunang kemat ring negeri ngangge basa Bali krana sire sane patut mindihin basa Bali iraga puniki nenten jelian wantah krama Bali sami boya ja semeton sane saking dure negara. Yening krama Bali sampun ngutamayang basa Bali utawi nindihin basa Bali sejeroning mererausan sareng semeton Bali mejanten Bali punika pasti kepacang ajeg nanging puniki wantah sinalih tunggil usaha lianang ring mebasa Bali wenten budaya Bali busana Bali tata cara makrama Bali ngemargiang catur dreste miwah awik-awik Banjar awik-awik desa pinaka sesuluh wong Bali. Inggih ide dane sareng sami dumugi napi sane aturang titiang iwau wenten pikenohipun angin jalaran maparilaksana nyujur Bali sane ajeg lan sutrepti. Wantah sekadi asa punika sane prasida aturang titiang sampun pasti keritat kale titiang matur iwau wenten tate wacana tiang sane iwang sane nenten nganutin unde usuk tate basa punika makasemi krama katembatan sikian utamanangipun ring manggala pendidikan mangde prasida kawewehin galah pepelajahan basa Bali ring sewang-sewang sekolah jatahipun mangde peteh ring basa sane tiosan lan pesantokan sane sekadi asa punika sayan kawuritang angga nyujur tutujuan krama Bali ingging punika ajeg Bali. Maka panguntat atur puputan tiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.